Kwathi-ke uma sekuphele konke sekunje ngabona ukuthi bengithi i-ANC ifile nje ngithi mhlambe isachuka ilele nesisu lefifi kamqhumizila isekho ngasibuza ukuthi uma kunje kuthiwani ngoba phela sikakhululeke kulapho-ke okwathathwa khona lesinqumo ngasithatha nje ngingedwa ngathi inkomo ingazala umuntu ngeke abakithi abantu ngeke bayivumele uyabona-ke uma ngicabanga ngikhuluma ngiyibeka noma ngithi ngithinta nje abanye abantu sivumelana bathi hayi right kodwa mase ngiyangala ukuthi hey asenze lento akulula ngoba ayikaze yenzeke lento manje kuzokwenzeka kanjani ngakhuluma nezinye izinto engizaziyo impela sivumelana engiyabona ukuthi ngiyabheda kusho ukuthi ngiphuphile ngangibhalela idocument eshisayo echazayo ukuthi ngiyabona idocument ayisho lutho kulapho-ke kodwa engathi khona la uma ngisaphila ebese kuthi ngemva kweminyaka ngife uma sengiqhamuka ngale kubaholi bethu ngiyothi kwenze njani umbiko wami uyothini bathi laze lafizwe nikhona bekwenze njani ngase ngithi uyabona la asilime ziyetsheni nokuthi noma kanjani abantu base-South Africa bayolizwa leli qiniso lami ngoba inhlupheko isibuyile noma mhlawumbe kungabuyanga i-100% kodwa isibuyile uma ubalalezi nokubalena nje le yokuhlaselwa kwabantu bendawo kufanele bavikelwe kodwa kuyibona abahlaselwayo eyodwa angiyibale eziningi ilento-ke yenza ukuthi sithathe isinqumo kimina-ke kwasho ukuthi uma sithatha lesinqumo kokufanele basazi basithathe isinqumo esinzima kakhulu esizokufanele ukuthi sizimisele thina ekushintsheni lempilo elethwe besingazi thina esingazange siyihluphekele ngoba thina sasihluphekele inkululeko ephelele kulapho-ke engathi khona ekuhambeni kwesikhathi sengicabanga into eyiningi ngase ngiya kulezi zakithi engizaziyo ukuthi satrayina nazo bashona khona ngathi ye madoda asikwazi ukuhlala kuze kwesekugcineni kodwa singayithi vu le ndaba ngikhuluma kubantu abayaziyo abangathi kusasa namanje nje uma ungasuthi ayihlome ungababona kahle onke uzimalane abasithandi ukubhama maye babona kodwa ngangeke futhi ngiye kubo bonke kodwa ngaya kwabathile kulapho-ke okwathi ngokuhamba kwesikhathi ngathi uma singase simemezele la ukuthi sokwenza lokhu bazosivala sinenhlwi asisebenzise i-training yethu senze into bengazi abanye abantu sakwenza lokho kwaya ngokuthi ake nisho sikususa nini into sitshena nini izwi kwasicacela ukuthi akufanele lento siyiphathe kabi ingaze iphunyuke okokuqala nje akufuneki ukuthi izitha zethu zazi ukuthi sicabangani senzani sathe sihlela zonke izinto ngokwanele iyaziwa kwabathile ezweni leli lakithi njengoba linje
kodwa sazi kahle ukuthi ngamzukwane sakhuluma abakithi bosizwe, ngoba lokho esikwenzayo sithatha leya ndawo ekade iphethwe umkhonto wesizwe sizophathwa yithi manje. Sase sithi uyabona kudala abaholi bethu be-ANC bazuma izwe ngokumemezela umkhonto wesizwe lowo owawumenyezelwa uMandela, owawuyinto eyayithatha indawo ye-ANC yokuthi isebenze underground. Ngenkathi bayenza ku-December 16 kwakuyilanga elalaziwa ngokuthini konje before Dingan's Day. uMandela kanye nabahola ekahamba kanye nabo babefuna ukutshengisa ukuthi yimpi le, ngoba lento kuthiwa iDingan's Day kwaqanjwa impi eyalwa phakathi kwabamhlophe kanye nabamnyama. Akekho ongazanga noma ekude ukuthi hayi lento isho kunye. Sathi uyabona uma sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi senzani manje, asize besibizwa ngelinye igama.